Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! May mayat samot ng mga alatay ti babaw nenta. Rosalia bakit? Ay nawaw, apay paylaang gardula kay. Wala, tapno adda ti katulungam ni ti balay. Nukasta nga adda ti papanak. Nukasta nga adda trabaho. Nangrunakit addamot ni baby. O sige, mga lata, ngam adda ti standard akayat ko. Ay nawaw, masapul pa'y kadiday ta standard. Ay katwan saan amabalin nga uray asinula ditan lakay? Sige. Jak kayat ti ubing ababaw nun. Anya nga ruti kahit mo? Tay 50 years old and above, kanjak kayat ti sexy. Tay bilbilan no iso. Anya? Bakit ti kahit mo ababaunin ta? No anya ti imbagak, iso ti masurot lakay. Nabasak ti karatula anak kapaskil di taruario, Mare Rosalia. Adda ka di parikot, Maricora. Apay matakas jay, Mare? Apay ka di aya, Mare. Diretsuan nakman. Mangala kayo iti katulong ng 50 years old and above mo't, Mare. Iso nga rod mo ti kayat ko, Mare. Jak kayat ti ubing kan sexy launay ababaw nang. Ay nawaw, panagkunam ka de kat kabailan ti 50 years old tag trabaho, Mare. Saan mo't anarigat ti trabaho, Mare? No aglaba, adda ti washing machine. Saan unay amarigatan, taaddaak mo't atumulong kan kwa na. May mayat mo't latano tay 30 years old, Mare. Napigpig sa ngagtrabaho. Basta siya, jak kayat ti ubing ababaw nun, Mare. Adda ti aplayak a trabaho di tabangir asityo, Andres Lakay. Anya nga, trabaho, Amy, bakit? Katulong, Lakay. Adda ka di, mayat ang mga lakin ka. Iti kasta nga edad mo, bakit? 55 mo? Binasak analaing ti karatula, Lakay. 50 years old and above ti babaunan akayat da. Ay, kat padasa mga ragdaga playa. Baring maala ka, bakit? Dumagustuhan dak, Lakay. Nasken kanupay ngamin amakita dak iti personal sakbay nga agdesisyon da. Mapat ka karuda. Itamot lang. Tapno among no pasok kay ti standards da. Lakay. Agdigo sa klabi et. Nagsarita kami kini Nana Amy tay Rosalia bakit? Madlaw na saya at kan nagagat ni Nana. Kan tagabangir asityo mo't lagayam. Mayat ano kas na? Kalugaran tayo mo ang gayam. Wan gayam. Stay out ti kahit na bakit? Panagkunam. Pasok ka din ni Nana Amy. Iti standard mo. Manungaminan ti tawon ni Nana. Gardo lakay. 55 na kanon. Ag 56 into no may bulan. Madlaw aki kay ni Nana. Nakita ket nakaaritos. Kan addapay kwentas na. Agraman pa nagbadbado na. Iso na lang, ta-sexy mo. Saan abilbilan? Okay lang. Ipadas ta ang. Kaano nga rodamang rugi bakit? Mabalin mat itano kayat na. Naurnong timureng amalabaan. Okay lang katigan ka nga stay out, bakit? Okay lang. Taasidag laang matibalay na. Numalpas ti trabaho na.
Di mabalin na ti agawid. Anya nga iti ko na ni Madam Sergardo. Okay lang kadikan ko na ti stay out. Wala na. Imanugot ni mamo. Mabalin mo lang nga mangrugi ka. No, kayat mo lana. Ay, mabalin ka de nga inton umay asaba dulaangan amang rugi aksar. Ha? Apay nga lana? Adda nga minlakad mi kanila kay ko inton madamdama kan inton bigat. O sige. Masapa ka nga ron nga umainton Sabado na ha? Alas 8 at daha kuman ditoy. At sir, agyaman naklaunay. Da kayong tuntag sarita kin ni Mama Rosalia inton Sabado. Madama nga mi napat paturugan na tanak mi. Ay sir, agpakadaak nga rodan. Okay, agan anad ka na Amy. Kumusta nga iti lakad mo? Amy, bakit? Good news, Andres Lakay. Naalak adagos iti inaplayak at trabaho. Ay, katmayat, ano kasta, bakit? Mangrugi ak inton Sabado, stay out. Ay, wala. Ang dami ti tricycle ta. Ito, Lord, kinsukunin ka laingan. Tapno saan ka amaman ga magmagna, bakit? Agyaman naklaunay Lakay. Ala, agilalakan. Tamangal daw tal. Anya ti sida? Sinigang nga bangos. Ay nawaw, nagimasan Lakay. Siyempre ha, nagluto ako iti paborito masinigang. Talabayag mitten tinaudi, anagsidata iti sinigang. Bakit? Kunakman no alas 8 ti trabaho, mita. Agsagaysay ken agarito sa klaangan Lakay. Ay nawaw, masapol ka di nga agaritos ka. Tapno presentable akmat. Ala, agawam nga rod. Tapno saan ka amalado, bakit? Anyat orasan aya. 7:40. Ay nawaw, nasken nga rod nga agaw aktag sagaysay. Ay umunakan, ta isaganam ti tricycle Lakay. Sumaruno akmat la adagos. Agawama, jak kaya tagur-uray igerwal, bakit? Ka day, danag mo na aya. Sabado ita, Gardo Lakay. Awan ka di pa'y ni Nana Eme. Awan pa'y matrusalya bakit? Amang ano pa umayin na dyan? Kaano agalas 8. Kunak no imbagam kan kwa na nga alas 8 nga umay. Katuan man. Ape nga rod nga awan pa'y. Anya nga oras ngayon ang makapaglaba. Relax ka kadilang, bakit? Relax. Ha? Bakit? Nangig mo. Di ungor ti tricycle. Amang ano da na Amy daytan. Ay kat mapan mo nga roden lukatan ti gate Lakay. Uwan bakit? Mabana ko. Dagitoy lang ang tinaskan alabaan nyo, Nana Amy. Iwashing nyo latan, tapno saan kay amarigatan. Dagitibado ni baby lang ti ano sa nyo nga igalgal. Ay awan ti parekot no may papan iti day taabanag, Madam Rosalia. Lumalpas ti panaglabayo, adda ti sandwich ken Diyos iti kusina. Makaammo kayo matan nga agmerienda. Ay Madam. Ala, mapanakon iti silid mi. Da kayon ti makaammo ditoy. Ay, mabiit laang, Madam. Adda ka di pa'y masapul yun, Nana. Ay, jak matamaw no kasano ti mangusar iti washing machine, Madam. Awan nga min washing machine may. Isuro na kumapay, tamangan no, makadadailak adin na oras. Nasapa kalaunay nga imbay, Andres Lakay. Awan pa'y mati alas 5. May bayat ti masapa. Ngam ti maladaw, bakit? Agsublikan tulaangan inton madamdama Lakay. Ang mga numakita na ka ni Madam. No ang bumlaang Lakay. Sa balay, ti panagkita ni Madam kanya kitay. Jak amo, no maragragsakan nga tao, no madisdismaya kanyak. Ha? Anak kumangan ti pakadismayaan na. Hey,
Jak matamo kan kwa na ah. Adda magayang bisitam nana. Apay adi mo pastrakan. Ay, kwa, madam. Nilakay ko. Umay nak kumasukunan ngam nasapa mat unay nga imay. Ay, di ka madanagan, madam. Maanong san na mat aguray dito'y ruar. Nakaaritos ka manan asimrak nana Emi. Ay, talaga akastoy ko, madam. Jak kayat amakita nakaaritos ka. Kabayatan ti panagtrabahom. Agraman ta kwentas mo. Ikatumot laang. Uray nakaaritos ken nakakwentasak. Maaramid ko latamat na saya at titrabahok, madam. Awanan ti adu asao. No imbagak na ikatam. Agtungpal ka laangan. Saan aday tagkalintagan kapay laang. Wan, madam. Ikatagkaon. Kasta agtungpal ka adagos. Nalpasan ti trabahok, madam. Alas 5 matlaangan. Mabalin ko ka din ti agawin. Mabit lang, Nana Emi. Adda ka di pa'y ibilin mo, madam. Inton bigat. Jak kayat amakita akas tatikawas mo. Nalawag ka de? Nay, adda ka di madi iti kawas ko, madam. Agpadyama ka laangan. Jak kayat amakita naka-skirt. Wano naka-blouse ka. Ay, iso nga min ti komportable kanyak, madam. Nasakit ti matak ang makakikita iti kasta panagbadbadom, Nana. Saan mo matla ang abagay? Kikay kalaunay, ka manumatan ti tawon mo. Ha? Oh, ada ka di reklamon? Kwa, Madam Rosalia, awan matkit day. Kumusta mat nga iti trabaho, Eme? Agmay sa abulan ko laang ang nagtrabaho kada Madam Cancer. Kasjay matan ti trato ni Madam kanyak lakay. Ay nawaw, anya ti trato ni Madam ken kaya. Di na kayat anak kaaritos ken nakakwintasak kabayatan ti panagtrabaho, lakay. Agraman pa nagbadbadok, di na kano kayat. Anya? Jakman mo, gamkalat matakas jayan ni Madam. Mayat mat ide. Impalawag ko laang matken ko ana, nga uray ki kayak ama ko na, maaramid ko mat anasaya at ti trabaho lakay. Ay, amangan mo't nyo insecure lang ni Madam buken ka. Iso akas tabaket. Katno adayo nga ububing ka na pinpintas ni Madam ngam iti siyak lakay. Isulaang nga, medyo chabe. Ada talaga dagiti tattawa kas tabaket. Saan amaliklikan? Itaman lang ngay may kapimasyar, Mari Rosalia. Ay, win ata maburing ak ijiban ay mare. Iso nga intugot ko matlaang ni baby. Nay, mas titurog na, Mare. Nasapa ngamin ang nakariing itay agsapa, mare. Aywan, kumusta gaya man ti babaunan niyo, Mare? Amo, mare. Kasla na pintas launay ni Nana Amy ababaunan mi. Kikay. Anya? Kita ang tiladawan na. Nan? Manuti tawon na ya, Mare. 55 na, mare. Saan na madlaw 55 na, Mare? Kikaya talaga. 65. Day tangarod, mare. Kikay launay. Kumusta ti trabaho na, Mare Rosalia? Mayat mare. Awan ti makunak, tanadalos ti trabaho na. Isuna lang ang tadyak magustuhan ti panagbadbado na. Agraman aritos ken kwentas na. Ay na, Mare. Insecure ka man siguro. Ay sana. Apay ko mga agbalinak na insecure. When tauray 55 ti katulong yo napintas latta, Mare. Kas na ko namon, nadalos pa iti trabaho na. No siyak ti mauma, ikatek dayjay anana Emi. Ay nawaw, apay nga ikatam no nadalos mo ti trabaho na, Mare. Day taki na insecure mo man ti pakpakat mo, Mare. Insecure ka iti bakbakat ngam iti si ka, Mare.
Sa bagay, siksi mga men ni Nana ngumdata maray. Panagkunam, Andres Lakay. Mabalinan, ti kastoy akawas kao. Ay, Win, bakit? Kastamit lang tikawis mo di kalma. Simple akit kitain. Nasaya at mat nga road. Kastuyan ti kawas ko nga agtrabaho. Sana kun nga agkwintas ken agaritos. Tapno awan ti makuna ni Madam Kanyak. Uy na, ang mga saan mo atong paling ti kayat na. Kit matis mayakit tingin ka. Ay, day nga road Lakay. Tinapatag, ket mayat itidatangdan ko. Hala, agrubat na nga rulan. Tapno saan ka maladaw iti trabaho. Mapanak met iti bangkak. Esopay niya maimola. At dati nadlaw ko ken kanana, Amy. Anya day ta, sir. Jakmat ten makita ti aritos ken kwintas mo na. No ide, naka-blouse ken skirt ka pa. Itasan mo tan. Kinasaritanak ni Madam Rosalia, may papaniti day ta abanag, sir. Di nakano kayat ang nakaaritosak. Ken di nakayat ang nakapalda ken nakablausak kabayatan ti panagtrabaho, sir. Anya? Jakbat mawatan no apayakas jay ni Madam, sir. Si Roman siguro ti kina-insecure ni Madam mo na. Mayat mo ti panagbalbado. Disente ama ko na. Kano napinpintas ken napudpo daw ni Madam ngam iti siyak, sir. Sabi lang ngamin ni bakit ko na. Kat da kayo, siksi kayo latta iti kasta nga edad nyo. Iso siguro, ti may sa ama kagapo no apa niya insecure launa ikada kayo. Sigakit di mo't bakit simrumanin ti kina-insecure mo niya. Awan ti amok abasol ko, gardo Lakay. Ay nawaw, nalipatam ka ditim paaramid mo iti babaw nenta. Kat, anyangay ko ma. Abay, di mo ka di kayat amakit kita, a fresh ni Nana Amy, bakit? Nasakit nga rod ti matak, amakakit kita. Disente mo ti panagbadbado na bakit? Kikay, ngambagay na. Basta siya, diyak kayat ti kasjay. Ay nawaw, agraman bakit? Paka-insecure pa Rosalia, anyan. Kita ama, kat uray anya ti isuot na, bagay na latta. Kasla sumeksiksi pa'y nga rod, sipod nagtrabaho dito'y balay. Narigat mo't numakampante amangan no siyak pa'y ti maawanan. Maawanan mo ta sasawam dita bakit? Anya ngay ti amok, amangan numapasamak ti pagdandanagak launay. Narigatan. No ti adday ti panunot mo kit isukat ka. Kamali ka bakit? Itan niya kumama kagapo, nga ramidag ti kasta. Sa maysa, bakit kun addan ti asawa ni Nana Amy? Bakit launa yun? Diyos mo, Mare. Ay nawaw, nabsugak pa ay Mari Rosalia. Oray agmerienda ka latta, Mare Cora. Inpabulod mo kumatipayong mo ni Nana Amy tapno saan mainitan ni Jaruar. Bay amdi ta, Mare. Imay dito'y tapno agtrabaho, saan atapno agpapintas. Sa bagay, uray nangisit ni Nana ken napintas lat tamat, ken siksi pa'y Maray. Ay na, di mon pakibiyangan day ta Nana Amy, Mare. Sana ol iti bakit akatulong yo, Maray. Saan amadlaw bakit? Inay-aywanan na siguro ti bagi na ide. Una, ngam na sobraan mo ti kinakikay na. Kikay, ngam bagay na lata mo, Maray. Saan mo? Si kakit di mo't, Maray. Taki na insecure mo man ang tipakpakat mo. Agsarita taman pa ay Nana Amy. May papanitian niya, Madam Rosalia. Ay na, pasensya kan no pinakibiyangak ti kawas mo idi na minsan, Nana. Ay, okay lang ang kanyak, Madam. Maawatan kayo. Okay lang ang kanyak no isublim ti sigod, Nana. Bagay mo ti kasjay.
Ah, Tapno fresh ka akanayon. Kan tapno presentable kalat tamot akit kitaan saan ka nga agungat, madam? Saanan, nana? Naamiris ko asaan anasaya at ngagbalinak nga insecure kadagiti tattao iti aglawlaw ko. Anya ko matipa ka insecure am kanyak ngay, madam. Taki kay kalaunay, nana. Saan amadlaw a 55 mon? Kasla ubing kalatta. Sana kas kanyak. Manulaang titawan ko. Kat agro-pro pa akon agurang. Saan mat, madam? Napintas ka latamat, uray kan anak mo laang. Pudnon, hana? Wan, madam. Pudno ti ibagbagak. Sa bali ti kinapintas yo, madam. Ay na. Agyaman naklaunay, Nana Emi. Agpalakpak dagiti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Wan ata pudno mat, madam. O ala, agtugaw ka man kit dinana. Tag meriendata. Ay, nawaw! Saan tayo kumanga agbalin nga insecure kadagiti tattao iti aglawlaw tayo. Makontento tayo iti adakan no anya ti langa tayo. Iti kasta kat naragsak ti biag tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.